Rong in koi so se ka cheleng ado long lang pon plin. Ting Bosti polling station arat Hurpak pen UDFS candidate Simeon Rong Parapan Kang Thum Karni. Nele birta thanbang Sondro Singh Rongpi aphangsi Bisonat Karbi live kelangwer kaching honara do anaphan kardom nang pajireklo kardom tangna pini arsik jitlapan sodda ka birta nonang ton pen arjikcha Rong in koi so se ka cheleng ado long lang pon plin. Arnam lang pia lang roi lang nang kang tuyo jok rong in koi so se ka cheleng bom upper arnam lang pia do long lang pon de. Patumi wosi ka check lo ni phai isier ni. Anarlo men arnam lang pia lang nang kithe du jok rong in koi so se ka cheleng bom minna ka cha somara do long lang pon de lo. La so jok ke ong dong hithi ki do na tum la pen kulat ki do na tum amina hem che dam long le de lo. Ke dam tanga por sorkar tum pen dolong alang li tuma phanti lo. Bonta kasimar ningkan hini chok dera phisita anu jogan ta tang pami milang. La bang so lang roi ke aningkan bang ta la pusona lang ke the dover. La si sorkar pen angki pie dolong prabjin pen petang pon pe pulote. Nilitum so that un edet pa hut ke kisung the tan phonang kokji. Athe se kachirang jia phan ke lang roi parai nang ka bek nang ji. La si prabjin pen nangli tum nangki pie dolong nang ke patang jia phan si hadak aradatum. Karbi Anglong Autonomous Council Team Karbi Anglong atuma phanang pachini dun. Lapen kiliga pora hut nang chupa dok chochot abangke nang chong thui chochot ke nang nelo puta halada ke do arada tum ning ki pungpen nang pachini dun. Kopai ke mepena jok labang so lang ke thepen madu ta apran ke dama velang. Bonta labang so lang ke thepen hithi ki dun lapen school ki dun aoso maratum ahem an pini yang bongche damlong de det ta hai pusi labang so arada tum nang pachini dun. Lagi non rata me thek long prong lo jadi tum pining der kali lagi kan bang sami la buson hawa ke nili tum nang ta kita me pini ni anda ladak non kar biang long kicari bom alang di tuliram rong hang sami amek nang thek long lelang pini ni anda non armu kiligia por ke lam thu lam dok penang bai bom nili tum ha kita me arjunoi nang tuliram rong hang sami arjunoi pini dak la pen nang li mek ini ben lang ka pen dak local msi nang li numol moment kita me lang hoi la so news a true ben nang li lang hoi la pen dak local msi ka do ka ben nang tum kar binglong ke cari kar binglong tim kar binglong tum lang hoi ni tum dak apar de open ni ha war kuson ma kisung nang li tum pini nang li mek ini ben lang hoi ni tum kan ne kisung ni tum kling somar ho la pu ab ang tang ni tame lo ke cari u somar tame kidam ke bang kisung dok lapo si nang li tum ningkan ko ano ne tim kar binglong BJP government ha hon elo la pen development nang li tum claim pick pusin nang li tum matha lo point fis tami teklong lo nang li to development la hello ma yo pini la hello ma nang li tum tim kar binglong development nang BJP sarkar puriborton na sarkar ke la hello ma di aningkan la nang li tum aphan government pen la dilong kimi kan la kang pilo la bang so dilong ningkan pan lo kin tang la ke lockdown kicheng gulote nang li tum na chini lo khala bang so hut pen stock check lo la pulo tang te ningkan hini so selo la bang so dolong nai kim nili tuliram rong hang nili tum a war long ki bang hut nili stami a theng no ma da ningje tun lo nili tum bar la por ki bang lo pute la bang so adilong ma tuman nang patang pibek nai pu nili jong hin pen ni chuning ri pe do woi phi stami ladak nili tum local leaders atum ben cheng lok dak constituency yang bong LAC yang bong leaders tum stami nili tum apar do pani arar phan pini ani ta ba kang hon la pen ka jin so abe la poti nili tum non puisa me labang so kisung pen nili tum jok jidelo labang so di long a contractors tame kopi go sono ni akama na stop check lo nili tum ratu mi thang na chini ne si mang huklong son si pilong ho kiduk kisung men si pini anta mi donang ko lo contractor amen bang nili lan sini tun par pe si tame kicheng hot ki klemang ge dimapur party kusipu
alang tu amen ni cini na istami non bang e contractor lar erlo busi ko alang ni papu roy fancy contractor ke pi busi ni li arjulong di pri pra samene li ke leaders ta kali social workers ta li yata li pon li ke ansini par pe ino bank arjulong lam chot istami madu sitame labang so di long bang ke non krabjen ben nang semar eng apo busi ni li hin pen ni to apar do pani arat hoi pen ni li nak chuning ri dolo labang so lang ke kan asap nang itu kalau tu pene kalau son dulu lah kiluk sen noi dolo kuman me achai nong chi program po pondet kuman ya bi fan istami pondet la pe ni tum bihavi par chukleng istami non lang onjo alang li kha cameraman paklang ko thama sapso lahai istami jo non tame ni tum han kwan ne check lang na pon pi dolo lahai akilos ini tum kumalong non te hang na po kasi tim kar bing long le kicheng ko ben misen ben nang odra labang so di long prabjen nang patang buson e piniar ni labang son akisum ni tum si chak yok lo ji polo lasi piniar ni nang li tuliram rong hang punon nang li numol mumin punon nang li madu punon tim kar bing long nang li tum non armu kili kapor nang li tum lam tu lam dok penang bay rep gani tum kar khelu nang ini tum ladak rara fan isi akimisen labang so di long misen awar sai nang pi beg nang po la penang pi beg bi pulote ni tum han noi lam tu lam dok penang bay jadi tum kar khelu busini li pachini Karbi Anglong Japralang Sopen Augustine Rong Pha report Biswanath Karbi live. Tangde pini adun thwa berta non puthor ang ton pen langitha. Tingbosti polling station Rathur Pen UDFS candidate Simeon Rong Pharaphan Kangthom Karni. Lason se patumi Tingbosti polling station atum UDFS candidate Simeon Rong Pharaphan ninga che theklong pen hai big ji comment pen Kangthom Karni mate chethan chimum amei kangni. Labang son me lason si Vidya Rong Pharahin pen si me chari ponlo lapeng UDFS klembang phubang phia tum che tong bun si chethan chimum pen me sen pen me pajut ponlo. Kili ka buthak baisong suru buthar long koson position kon kosonan le lo non ke bang gila tarik dar cap coba bang kili abang solong ongdung avots ke cek long pen itu tum UDFS song pen cek hai don je phane tum doni sang se pen polling tin sini tum kam kempon bom la pen itu tum candidate apan kedeng pon la pen ke la tum tour program mana bang ke tum damtang ingkoirat toksiani be chengpon lo ini bang ke dag Tingbosti pia sedang sini tum candidate apan kedeng la pen ke se tour program jam dak ni ke pon lo nasi ke bang jelang tum dak kenapa bang ke ni pai hini bang ke depan langsung Nehru Proklama situm tu baju si bang ke tarik ke thoma ni bang ke lah hanja langsung sini tu labang so tour program kiri kedeng bang ke itu cesik kono asi ke thek longana teng botang te nile tum ona mara bang ke kacha danji bang ke lage BJP ni dan sami nile tum long na kudu ni penji bese tum mata te manana bang ke ongdu BJP tum dan tum long che tum peglo Congress pa tum long che tum peglo rat tum chini suru buthar long se kacha lar banji botang te UDFS and what so jene mesi ongdu tum mone tum long che tum bomno la pen karjuno teng botang te ongdu kenangan ayun se tum mencenglok kapre ham phang song lo ara chare song lo klem tum bangke non ki bang je por bangke UDFS se kachla kachla doji pase tum arju por lo tum chini po ke nang le labang so ko prosar bo mohot rat to ma kisung ko pipi kisung sina che than poing lo rada kisung ge rat tum na che than lo la pen rat tum na che than det pusame di damtang inkan kresi karbelo ko chorya somo ke klem ko hut pen la pen inkan si aprang ban le sur kharong arong kita pen tum tek kolong lablo ada ke basic needs mo khala daga ke be saide la pen sarkar pen ke dia ana scheme mo ke jaklo me corruption me sitling set logo charli abar sa daga be for example ke sumo dak do resile tum bangke rara pandari tum nam chak chipi pora bangala hello ke bang jelanga pora ho chong se rara jakom le panang pi potang te rara jakom ateng pen isi benesi tum kelar monji apan itu je sekon ba mekalo la pen tum ninger hello la pen ning theklo Karbi Anglong Japralang Sopen Augustine Rong Pha report Biswanath Karbi live. Tangde pini prime time berta la ampen si kangton iklo kadog we phanta kurwang thula pen dome thakme